Hello everyone. Hello my friends. Салам барыңыздарга, салам достор. Welcome to English KG. English KG каналына кош келдиңер. Бүгүнкү сабакта кыскача санаганды үйрөнөбүз. Андыктан менин каналымда болуңуздар. Эгер түшүнбөгөн жерлериңер болсо, комментарий калтырсаңыздар болот достор. Анда эмесе, баштадык. Start. Баштадык. 1. One. Один. One. 2. Two. Два. Two. 3. Three. 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 4. Four. Четыре. Four. 5. Five. Пять. Five. 6. Six. Шесть. Six. 7. Seven. Семь. Seven. 8. Eight. Восемь. Eight. Восемь. 9. Nine. Девять. Nine. 10. Ten. Десять. Ten. 11. 11. Одиннадцать. 11. 12. 12. Двенадцать. 12. Ал эми 13төн 19га чейин тиин мүчөсүн улайбыз. Мисал үчүн 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 19. Ал эми 20дан 90га чейин ти мүчөсү уланат. Мисал үчүн 20. 20. 20. 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 англис тилинде 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29. 30, 30, 30, 30. 40, 40, 40, 40. 50, 50, 50. 60, 60, 60, 60. 70, 70, 70, 70. 80, 80, 80, 80. 90, 90, 90, 90. 100, 100, 100. 101, 101, 101. 200, 200. 300, 300, 300, 300. 400, 400, 400. 400. 500, 500, 500. 600, 600, 600.
600 700 700 700 700 800 800 800 800 900 900 900 900 1000 1000 1000 Бүгүнкү сабакта ушундай кыскача санаганды үйрөндүк, достор. Эгер сурооңор болсо, комментарийге калтырсаңыздар болот. Көрүшкөнгө чейин, достор. See you soon.